Good. Thegio muno makiria haria hothe uri thini wa bururi ona nja ya bururi ni guthi na mbere na kwirorera Inoro TV tafarire no ya Inoro rucini tutire na uruturiaga kuma guko Communication Center Nairobi haria hothe uri ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na kunyitanira na ithwe ni twarikia kumuramura magatheti tuna Njoroge wa Githiji ta uria mandikitwo ni aria maciandikaga gatheti ya Nation na gatheti ya The Standard. Gatheti giga ya tukinyeria ni muthenya wa rucio riu reke twingire thini wa umemerekia murihire tukiaria uhoro wa woigithia uhoro wa kuria tungithie kugura migunda kana buroti kura tungithie kugura indo njega. Golden Dreams Land and Properties Limited mari thini wa studio matongoretio ni MD wao Fred Kahura timugeni muno mucio uyu no ri okete ni okaga na ndeto ngeni na kundu kugeni kundu kwega tungigura ungikorwo na kiuria kana mawoni nicioke kuhitukira 2248 Njoroge ni akumidehera na mundu ina ya Kanwaru ta muthuru gweto Gilbes George Wainaina we kuria Seattle America mehuthire nigetha Kahura aigue kiuria kiria ungikorwo wina kio. Good morning my brother na karibu sana Inoro rucini. Good morning to you too my brother. Uko poa? Niko salama na shukuru. Uhana atia? Ni ndi mwega haria ndireyona. Kuko ngene kwa Ngai. Newe uyu uria ohithaneti. Nacio wa icio ngereke kuhithania. Agacoka agacinyitithania wega. Agatuhe mihumo, agatuhe hinya na makiria mothe ri. Agatuhe thayu. Tondu thayu wa ngona thayu wa meciria ni kindu kire gia bata muno. Ngaigua ngenete muno na ngaigua nyihite muno rucini ro muthi ukorwo nginyitanira nawe oro hamwe na mwiroreri wa Inoro rucini oro hamwe na muigithia wa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited. Wona ngitheka ri na ti kawaida yakwa gwikenera nini ndikenagira no hari utumaundu ndirona twaku tukathekia ni mwaregire kwenja tuteru ni mwaturerire thuti na ni ndirakiona ni iriku na ifungo tha nayo ni ria ya opulence. Karibu sana. Kuja no domithetio ni uria ni domithetio ni kepicha toma lakini unanifurahisha na eroreri akwa ni tukwendete. Thank you. Golden Dreams kohana atia andu aria mukoragwo nao tuti na uru Ngai ni atumenyereire neguo kumare twahingiririe mirango kamugwa kang'ethe wira umenyekanaga na mwaka wa gatatu na thaici twi mwaka wa kana koguo turamba gucokeria Ngai ngatho ni undu wa ikiro iria tukiritie kama uru tukiro tore rugendo ruhuthu no Ngai aturutite kuma ikiro-ini kimwe nginya kiria kingi na roko agituthakaragia o muthenya kana o kimera na kimera because everything is seasonal na no hau jire nginya mwirorire mwira atiriri ati maundu maria mothe nginya wa bururi mothe marahanika ri it is seasonal gutiri undu turaga na gutiri ati undu gwitura ni kimera tu thini wa kimera giothe ri ni kuri magetha mega oro hamwe na moru koguo undu wothe kamurekeka thini wa na mundu wothe kana ria twarokerio mihumu Ngai atuhe hinya na atuhe hinya aturokeri hinya wake ri atuhe kimera tumenyekana tukuremera kimera kiu na kana ne tukumenyera kimera kiu ntondu magetha mohoro ri no tukameyonera na ndu ucio nigukorwo ya bata muno koguo njerete mwiroreri kuri mundu kare kamugwa kang'ethe uikorwo kwite ngoro na ikureriria kauga atiriri woi ndona Kahura ringi ngaigithia ri ni hinde ni guthira rirathira tobani nake mwaka uyu kiambiriria riu turorete kunina mwaka ariga atiriri woi ni hari nderegire tubesha twakwa ri undu uyu ukihingika kana undu uyu ungiigua kaite kuhota kana kama uwa kang'ethe tubesha ria twarike kuingira ri tukagia mihuko mingi ukaigua ng'ombe ni rwarire kama ureke nguire ni kuri veterinary ni kuri andu marihagwo mishara aciari nao makambia kuhura thimu kure micini veterinary ni okire ng'ombe ni ikwenda kuheo ki ng'ombe ni irehire thina ni hindi irenda kuheo mbegu na maundu macio mothe no ndimuri atire ndakai gukua ngoro because thini wa gweterera ri na thini wa kwihoka Ngai ri ni kuri maundu macoka magoka niguo maundu macio mokete ni tuguka harimo Fred Kahura na thengio ni guka kuri ange nao makoragwo na kindu gitagwo mathangania procrastination kana kwiira amwe mundu akauga atiriri Kahura aranyenderia mugunda for example kuria makutano muredi atia. This is big, this is better. Welcome to Success Garden Makutano Phase 2, courtesy of Golden Dreams Land and Properties Limited,
Twendeni site. This is a project with a very conducive environment for immediate settlement. You can also do farming. We have all amenities around, such as dispensary, schools, and we are just few minutes drive from Makutano town. These are 50 by 100 plots at an affordable price. To join us for a mega opening day this coming Saturday, call 0718 004455, or you can visit our offices in Ruiru Town, BD House, 3rd floor. This is Golden Dreams Land and Properties Limited. Title deed is our DNA. Kore Makutano ri tuna project njeru muno na jitikiria tukoro tukimenya wadaga tu abe uhutiri uria murendia ni tuka hario. For example taru murendia ate 500 mathate mundu akaeka mathabu akauga atiriri nie mbeca iria ingiona o mweri ri ni 50,000 ingigakinya 500 mathate ri akona tego gutura muno etego ikara muno koguo mundu uyu oyaga 50 handu a save akinyie 530 agathondeka nicio aritwaraga gavana wa Ngogoyo nacio bypass akaria mtokaciria tokacinina ne akakihota gukigura ndakahota gukigura tondu arire Kamau wa mbere mundu ucio handu reke ngwire togu akorwo kiugo ucio ni ndenda twariri ucio ukona mathangania mundu uyu ukona mathangania mundu weiraga mundu wona kai tutukai tunini muno na kai tutangika undu kai tutangihota kwambiria thabari ndimwire atiriri kindu kia mbere amba witikie wa keri wiyamuranie na andu aria muracera nao tondu Kamau murata no akuhitithie na murata no agutware wega amumucera na mukundu akundukaga take no umenye na kirotinda itindo-ini cia tendi ndegwatagira mawega koguo wiyamurani itindo iria cia atendi nigetha riri maundu maku makagirira tondu ungitirania na atendi uria megutunda magikore makore ai ulipata kachwani ai wewe kuja nayo bypass mugathi mukaria mugacinyua o hau watuga na bunu acikoneria mukanina kuona ringi ndukagira kanyamu mundu ucio akinuka kana mwako githira ri akauga what kariki kurathire hayasa mutumia kia muria ri ngadicirorire akambia turugano no ambire turugano ri mundu ucio muico wohoro akambira kindu gitagwo frustration umenye kuraririria gucoka ukare frustration na mundu ucio Kamau agira gucekwo wega that person might end up being an addict ya urata kana addict ya odo. That's why ukora andu cio metonye thini wa drugs magatuka drug peddlers kana mundu cio atuka addict wa njohi kana Kamau akangethe mundu cio akarigina kuinuka gicagi riu mundu uyu ri nigetha tuke hari project kahura ri mundu uyu urona ureira na tubeca tunini na tuo ri mwita Golden Dreams Land and Properties Limited ri muge muteithia ati no mumuyagira tutu tunini o kahora arongoririe gugakinyia iria taru ndonire thimu thiku icire koguo ni hena handu irera mundu no usave tubeca onako ni igana mere o muthenya ugacioya thutha hinda rigana ona cie beca cigana ona Golden Dreams Land and Properties Limited ugitwaga namba cia thimu ri ni murathaitira uyu wina tunini yake mundu no tukora kwariria ni ambe oe namba ino ya thimu ya 0718 004455 0718 004455 itemirito inene muno kama wakangithe riria atumire kambuni ya Golden Dreams ihingure mirango. Number 1 ni ati gutigirira ati gutire mundu ukainuka atari rwiga. Number 2 ni tukahe mundu wothe mweke mundu waneririri na mundu ungienda gukora kigithia ni tuhingurite mirango yo kiria abatara ni oke tuikare thi tuone atiriri weri no hote kuhona kiciringi 20 o mweri koguo agikorwo ni malindire kuria twendagia 120 meri tara tukamwaka ngethe mundu ucio ena mugunda tu hamwe no hote kuhonoka giciringi 30 toru Kamau the problem we have and that one I'll nego hari topic yo twako tukeri horo wigiriri after you get your money in total how should you spend that money wagiru ni kwambiriria tia horo ye go save gutumira mahuthiro toru Kamau agikorwo hago ciringi 20 na wikara nyumba ya 12 you are just living
we no gutura tora gukuthi we no guikara tiga gutura we no guikari uraikaria ne guikari uraikaria ria ne guikari uraikaria ria na we no teri urakinyanga wa ngai koguo gutire undu waku kagacira because ura wakina pressure. Number 2 kamwa kagende ogi koro uraika we na cirigi ngiri 20 ri ati entertainment yaku na ngiri 15 ri my friends ne urite njira ruwe to no koto kunyitira kiria keno tugucokia na thutha riu ri kambuni cia migunda murenge na ndiranire kaingita mukoro kundu kumwe ginya wabici ona maundu manyu ndikuona ni munyitanagira ndeciragia mukoragwo na uthu na ndi akuria mutiko na uthu muri andu mendaine no ri why Golden Dreams Land and Properties Limited iguru wa aya angi guka kwanyu niki haswa kahura thenge muno kamwe wakang'ethe ndo akiuri kiu na kiuri kiu ni gia bata muno kuri mwiroreri na kuri mwigithia na kuri mundu ri wanyitira na ithu ari rite reke ria mbere muno mundu tare wigwe cabinet ya Golden Dreams mundu tare wona Fred Kahura mundu werire giri kugura mugunda no mundu kioneki giake ri ndona kake gikinyanira mundu wi hau mucie oruga atirire ni no nyende no ndana tunyo kana ndana rumo kara kana hihi ri murata wako kana muceri wako ri anathie kuigithia agite mbeca ciake mundu kamwe wakang'ethe wanakorwo ari hatikaine ya gukorwo kwao ni kwari no tha ici gutire mundu kamwe wakang'ethe kwao kana aciari yake akorire mena indo no magicoka magithie bururi utacokagwo agicoka agikora hatikaine ya andu aria mahamurithirio ni mama we kana maithe maria baba o mukuru kana manyitanire ona kana in-laws cia muci ucio makimahamurithia makimwira atiriri guku gutire kindu uri na gutire kindu ukegwatira mundu ungikamu wakang'ethe mutumia wa ndigwa wari na muthuri na mucie wake muthuri wake arikie kana muthuri wake arikie kuhuruka aria makinyitana makiuga atiri guku ndukenjerwo mbue makihamurithia kama mundu ngi banduri wahikanirie ahikania ri mamu wake mwira atiriri umenyeru u no nginya wingate na ena ciana agikore na twana tutatu kana twana twiri family ikarathi kiuga atiriri uyo mutumia twendaga toyo riu nginya gakiriu atiriri ndeke kihikia mamu wao na niyo kama muone aruta watho tondu kuri ndo metagwo mammy's boy hindi o mutumia ni wao nigetha manje tutienda rutani njerwo ri nigetha andu itu manje tutiendaga uhikie toyo riu akwetagwo Nyambura mendaga u nio maramu no nike gitumire kimwe mutumia wira wake no akura mata muthuri wake no menye nao andu ingi matiendete oguo mutumia takire wa muhiriga na kariu naguo muhiriga ri muni ureganaga na oguo tondu kamwe ko ni uratuma sukari kilo ucoke wambie gutumaga kuota ri mutumia hau ambaye gutuma uthu no njere aciari aitu please aiko ni wendete mwana ucio waku ri reke aramato ni mutumia wake to na yoro mata muthuri waku na we no horo Kahura thengio it is a free advice ruko mundu uyu kamu wakang'ethe ri hau no kabuni ya Golden Dream yokire yarekia gukari ngai atuteithietie Kamau ni director but our super director ri ngai akireka kioneki kiambiriria kioneki gitwe karathi na chairman na madam CEO tukirani atiriri ithio twana tunywo ithio twanagera ni ate tungikinyia muthia wa mundu ungi mundu acio ogothe ndagweta mundu anahamurithio andu acio othe mutumia ndigwa ciana cia ngoriai mundu wanerireria tungimuteithia ate and that's where Golden Dream yaciarirwo na let me tell you kama wakang'ethe why Golden Dream. Number 1 ngai atutongoretie ati we are the most trusted company thinia wa mundu no igire mbeca ciake na akegwatira kiria aigirire. Number 2 we don't issue certificates, neither do we issue ballots. We issue title deeds. Ate kama wakang'ethe wagura na kabuni ya Golden Dream, the best assurance and dora jokagira haha. What do we owe you? Nekedo yo gutota itu. Number 3 kama wakang'ethe ri ni weigiririki thini wa wira uyu Kamau besha ne cito twana gera mwene title deed yake and no amenye ruta istu hidini ria mwisho wa mwaka. I would like to kirikia mwaka ri ni gare kuthi enjoy holiday tari agi turi kaneti na muigithio uyu turuha kiroko kio mutho utare waigithia na ithu no wenda kuigithia na ithu 0718 004455 0718 004455 niyo na mbere mundu angihura nigetha ambiririe o hau
tugira ni watu haito mijaga na ito mijiganu cia why Golden Dreams Land and Properties Limited reke tuguthuke kuria makutano hendi ugutwete kwaria ndamba gukurenga hanini ni ukundekera makutano ni kimwe nakio na kuhana atia kwina maisha kwina andu ni mundu ne gukenio ni kuo tatwire horo wa makutano Kamau thini wa undu witu ungi wa mwanya ni gutigira ati haria turenderia mwiroreri ni handu hena muturire na muturire wake no wambiririe tondu andu ayo othe kama ungi manyito gutwa matariria ri umenye muturire wako no uhate ungi mahitithia tiko twenda kunengera mundu haria angiambire muturire Kamau this makutano tukaingira keno tukaingira ru makutano ni kuo guko ni eno reke mugure Atlanta Pauline mugure Atlanta America akuone wega tondu nerajuragia kuhana ate ica ikuhe amune arenda kuigirira this is makutano this is the interchange ya makutano kagwatha karire ate ai gwatha karire ndona iyo makutano tuigira makutano kama waka ngethe ni nyua cio yes kana itigarira arima o nugu tuharagiria mugunda umuthi ndukire tuone muroreri atiriri before kindu gituike kindu ri twambagia ku twamba kuhariria mugunda tugatuma itinga rigatuguta rigatheria nigetha muroreri agithii akore kundu kure gwikwa Kamau iyo ni kuri iri ni micii hau ni mucii mwega iyo micii no na nginya ngitire cikundu ku yes unzo tuka ni urakiona hakwena runa mugunda uyu nigetha twire area ni thukuru St Teresa Kamweli primary and secondary ni weyo Kamweli dispensary ni weyo Ministry of Health Lora farafara yo Kamau waka ngethe nefio ne jaga nefio anao Kamau waka ngethe toro uguo the price tu hamwe beire ni 530 size ke Makutano Success Gardens phase 2 50 by 100 re ni cirigi 530 kuri muguri wa installment tajira tiriri tuna mwiroreri kuma hatuona kimuthiururuko ri kinene ri kinya mugundo Success Gardens ri ni haigana atia kana mundu kwenda rigana atia ni ndaika mugwanja 7 minutes tondu kamuoka ngethe thiini wa barabara uramba waingira na kwenda kuingira na Mwea ri ni kilomita 1 tu hamwe ucoke wigire mita 800 guoko kuriko kuorio utana kinya factory ni ya Rubis he factory hau he barabara irithia Kamweli na barabara iyo ni guthondeko irathondeko ikirora nikio wona ititwo ititwo nyamuno ya ithondeka rami loose chipping icio gataka goto kagoto nikio na ititwo kagoto no menya utana kinya ru town ni ya Kamweli ha thutha ri nikio diga mita 800 tondu town ya Kamweli ikindu 1.2 ri wogo akukua mothori wigire mita 300 mita 300 wigire mita 300 ri ukore mugunda witu wa Success Gardens phase 2 Makutano Success Gardens phase 2 kiaga 50 by 100 530 no kure muguri wa cash ri tukamwenderia 480,000 na tondu Kamau waka ngethe ni uitwe nduguri na ni ngutiite ri na ni nguthikagiriria ri wanjirie ndikana tonye na murango uyu ngihingura project agikorwo erori ainoro rucini guthikirwo ndi mahaririirie ni undu uguo Kamau tona ni njiguaga tondu njigua iki matu no ndindiko imagu riu na ni tondu ni njiguite uguo ri muguri wa cash ri ni undu wa Kamau waka ngethe ri muguri wa cash ni undu wa kwa ri okomwenderia te ni undu wa nie ni touma 530 ni undu wa Kamau gavana wa Ngogoyo toka cigana muguri wa iyo ni installment muguri wa cash ri ni 480 okay rekaruto because of the governor 048 and who is here this morning hosting director Fred Kahura demori atiri muguri wa installment ni 500 tu hamwe tamuragira 330 na ke muguri wa cash uri okuhura namba ya 0718004455 ri tukumwenderia 450,000 ginya na wandikire ni nigetha ndaci andika nigetha hatikana gete he mundu wa rugo uri ungi 550 kuri muguri wa cash muroreri na wake igwero horo ni warengero ciringi 30 na ndirerwo ni muraga wa Jimrad ni aroka kugura amune kundu kwega ni atekera ni biyo Kamau no menyeru kundu kuria umene guthaka tondu
ukuri mundu andu ore guthe tuigire hari thine wa ikabu-ini kiria ri mundu ngira kwambire mutorire wake immediately tondu hena what are the factors to consider when buying land and it will be another topic, a very good topic. Maundu maria mundu aroraga ri ciana cia kono cithii na mbere na mutorire. Number 2, no ndikore hatikaini ya ukorwo ati ingibatara banga tufa ingibatara muhu na twanarinde tu cia muhu tondu muhu ni kindu gia bata muno na ni kindu kiria gituma mwaki wakane ingibatara rukuru kwina neighbors ne twamona ige muthutha ni ugwatire he mundu ngedethi he mundu ngekaira kwina maisha na ne twakiona na gwaketwa micii miega muno yes na ti micii mugoco kaita ona nyumba icio ni handu uteguconoka waigerera ugiikara kuo ni kundu kwega arafuta igwe bei 450,000 kuri muguri wa cash inclusive of title deed. Mulisikia wapi? Ne nyingi itikathire na 0718 004455 muri ni etie mafu oro riu meneguo because namba cito si WhatsApp ine waigira Instagram ne Golden Dreams, waigira Facebook ne Golden Dreams, waigira kuguothe koguo na ginya WhatsApp ugatiriri kuri mundu reja wa bururi ndumira kamafu kau nyambiririe thabari 0718 004455 he kanyoni karanjira atiriri ni murari Malindi na he kindu kiega ki Malindi ndugituguthukia kuo Fred Kahura tumenye ni indo ireko ici Golden Dreams Land and Properties Limited matigetie kuria Malindi na tugithie Malindi ri uthu tutware kuo gitwiraga muguri endaga atia muguri endaga kindu kihana atia Thengio muno Kamau Kang'ethe, thengio muno mwiroreri ni guthi na mbere gwikara thini wa Inoro Rucini ngwire ni twari kure mwana wa Malindi Kamau tweneri hatukira andu tuguthie Malindi and that's the Malindi, that is JKIA ni mwashuka ni twashuka yes etagwo Golden Dream 001 muma na Dreamliner yes tumena ngerea ndege tigodera uga icinene 00 Golden Dream 001 Dreamliner iyo sino mugunda ni kuo guku Kamau Kang'ethe na guko ndugo kuri na kare green atia ni kwega muno gwa kurima ni kwega muno gwa guikara na ni kwega muno tondu o nugo cumbe Kamau Kang'ethe ukuragio eno me Kamau Kang'ethe cumbe ukuragio ta mucere aya cumbe ukona vidimbui hetagiririo na kahitiririo umukaiga mai mau hau aya juga cumbe wajagwo irema-ine aya tareke ngwire na kungitie kure acio nio marakaraga muno tondu cumbe no guthukuthukaga acio mona mbura makarira we ore ona mbura ugakena acio mona mbura makarira ni hathara ni akire hathara kurio koguo tozo tukamatwara iria-ini ni kuo guku na kiage 50 by 100 ri turamendire 150,000 girigana ya 50 icio na diko bagaini icio dikuga matinirio girigana ya 50 50 by 100 100 by 100 ri girimagana mere ma 50 that's usually quota igire serega ukamagana matatu niki tondu kwa kumenyerera you see because ugecerana mukondo akondo kagota ake ingemenya no wambire kunjira gacira kauri nikitana mera girimagana matatu girimagana mere ma 50 kuri muguri wa 100 by 100 no kuri muguri wa cash ri there is always an upper hand yatiriri muguri wa cash keki ya 50 by 100 ri yetigirigana ya 50 tukumare gigana ya 30 muguri wa cash keki 100 by 100 ri yeti 250 tukumare girigana mere na Kamau Kang'ethe ri thini wa maundu maria murori aroraga ri methi ni wa mugunda twabetekanirie kindu kia mbere ha hena Bora Imani Primary School hena thibitari oguko mugunda-ini turaria ri ni twakite wabici thini wa mugunda-ini number 2 thini wa mugunda Kamau Kang'ethe ri aria magurire phase 1 ri mena taito na mabetie gwaka number 3 thini wa mugunda uyu ri ni kuri andu marakoria bareki Kamau Kang'ethe castor seeds niwe producer kindu gitagwo castor oil na castor oil ri ni kindu kimwe kire kina mbeca muno thini wa bururi witu oro hamwe na nja wa bururi Kamau tutingihonia thoko ya bareki and let me tell you the county government ya kure muno wa Kilifi ni tigiriria ati
ne athondeka mieke miega. And let me tell you, riria atongoria maigira thini wa bururi tiga riu thaici mamba ya politics na ne hindi ona matinete ihinda riria twandikanire na uri Kamau Kang'ethe, one of the things iria tuma mundu acagurwo ri to support mundu ucio akohire kura yaku na gutigira ati nake ni ateithika na muture wake wa kinyuki thira akuhe wira koguo akuhe wira amenya atigire no akuona gari dugu mo kiria no ikara wega no agia mortgage mshara ni mwega you can call in one kamuciene kega ni akuhe mahinya make ni akuhotithia wena weri wagirirwo no gutigira ati nake ri utana uma hauri utana kirigite utana busy yasari utigire ati nake no wacenjia muturire wake and one of the things that Kilifi County is doing na niti governor ya hurira ndefe twari maundu mari me ground ne kwa Gideon Mung'aro ucio no wingiririki witu wa kwaragia maundu mari me ground nigetha muroririe githiri akamenyaga atiriri ha ndiratwarwo ri andu aya mathirio kiri tondu Kamau ni kuri andu meguoya na ati mugunda ucio ri ndahoto gutwarwo kundu kuumira haro. You see, na neguoya mwega, let me tell you, ndukanetigire kuria na ne kuri mundu nginya roritire ingicoka thi ngakora mugunda wa kondo riho. Let me tell you, and this it is to clarify, mugunda wa Golden Dream wa Malindi Precious phase 2 re na phase 1 na phase 3 re mugunda ucio wina title and it has a right to deed already ginya mafu wathirikaine yoikaine ati mugunda ucio ni witu. Kamau Kang'ethe, the neighbors are very hostile. We have very good neighborhood. Kamau Kang'ethe ndaiga kundu kuu ni kwaga muno nginya gwa kurima. Neighbors ni agakana muno kana woigate ndaiga ndaiga ni ahoreri ni ahoreri kana hostile ni kuga ni megwe nikyo ndauga tucokere tucoka gukorwo tuthingirerie kiria gukorwo na hostile neighbor ni mundu tari welcoming we ni mundu ina njogo matatheria hau wega ni neighbors calm neighbors riu no atheria no my brother do akonugaga ndiga songerie go neighbors ni very calm na kuga ni very calm ni kugatire they are very welcoming na neighbors ni maguteithagirie ginya gukuonia atirire kundu uguria guikarago tondu umenye taru ngioka guko gwitu central ri ni kuri mikarire ya uri tuikaraga uri tuturitaga ciana family uguo tutihoyukaga maundu macio ni makuonagia na kule sababu kule ni Malindi kule watu hawana bara na pia hawana haraka ya maisha kule kuamka ni saa 3 asubuhi do tiga komeka ogwo muno matiga kuhure eno no ni kundu kwega ndiga atiri ni kundu kwega ni kogwo matiro na mathamo ma ngui they are very welcoming by the way so tubuka na ciringi 50 wabuka na ciringi 50 ri imwe kuomu ukegwatira tigiti waku wa ndege Kamau Kang'ethe kire murego kwa kiyuri netiriri ciringi 50 ri gacoka hihi ngorwo ati ni ciora aca itheki atikia 150 koguo wale 150 ri watigari ciringi 100 iria we about the way on ni hari tangitwara andu it is the same as it is free no ni hari twakira andu marorogane JKA tukimatware koguo obukaga nigetha ukiona ni seriousness yaku yes no taru kure mwana wa makutano ri kwe twako tukigura muthenya wa Saturday it is free we urafatara gukaruiro BD house gorofa ya gatatu urafuta kuhura namba ya thimu 0718 004455 0718 004455 otwire kuriori na tunigetha ukaha thini wa office itu twambiri thafari ya ndagika itira twetikeria guthie muno reke tutirihe na baraka yes na ru tuma huka Kamau Kang'ethe tuma kure mwana wa Malindi Precious Gardens kure ndego urabuka na ciringi 50 tukagira kure mwana wa Matu Golden Dreams Land and Properties Limited turakurehera Baraka Gardens Phase 3 area ni ndagika 5 kuma Matu Town ne komeire farafara ya rami ya Kivandini Masinga bypass ni broti cia 50 by 100 na guothogora ni 399 worenda kugura cash na ke muguri wa installment ni 450 kuona broti ci ni o muthenya ugienda kwaraniria na ithui tuhurire thimo 0727 004455 0727 004455 kana 0743 42 22 22 0743 42 22 22 wafishini Roiro Town BD House gorofa ya gatatu Golden Dreams Land and Properties Limited title deed is our DNA. Matu Baraka Gardens Phase 3
matu thiini wa barabara ya Thika Garissa Highway. Number 1 muroreri gitumi ya kwenda kana ngwire kuguothe itumi cia kuigithia muci wa Thika ni proposeto otre ari muci wa mbere thini wa gicigo gitu gia gitaro giki gia central gukoro ari city ya mbere thini wa gitaro giki gia gatagati muroreri thini wa muci wa Thika ri expansion yayo ri thini wa Thika Garissa Highway wona wa komera barabara yo ri umenye gutiri handu rahutia tiri oigire muci wa matu niyo town ya keri nene after Machakos town thini wa Machakos County jeretere muroreri ati thini wa undu kana thini wa haria athi kuigithia ri gutiri handu kamwa kangethe muroreri arahutia tiri ino niyo matu tena matu level hospital kireto ma muroreri githie ni kuno gitari ni wocio nyobena niyo yaketwo na mahiga ma gucongo na gathanwa maria mahana githundo this Traveler Street Resort kama ucio ni mukawa munene muno ugo material cia gwaka ciekuo kwa wingi siko kwa wingi mukawa munene ucio kama wakangethe mugunda witu gutiri handu rahutia tiri iyo ni rami mugunda ru ukomeire rami ino gukomera rami imelalia lami nugu ucio tigo kuheriria ni metha mugunda ni metha inu mugunda uhano uo ni metha ukomeire hau ni metha ikomeire rami mundu ino ndamiona ikungenia muno kiege 50 by 100 ri tukamenderia 389,000 kuri muguri wa cash na ke muguru installment ri tukamoderia 450,000 arafatara kuna namba ya 0718004455 tareke nguria kiuria kahura tondu no watu twara matu na matu watwara neighbors ni hospitable mundu wajira neighbors ni hospitable kuria mwana wa matu ni watu twara matu ni watu twara marindi ni watu twara makutano kondu guku gwethe ndiraigwa beini tofauti no githimi kia mugunda ni the same bei no mutuaga kumana na ke tokerekia na uge horo wa mbere bei etuagwo na haria kindu kiri number 2 uri ugurite kindu kiu kama u grathi no wona wa migura aikwa migura ciringi 10 wagi no ukoro ugithondeka baita thini wa grathi no yuka gukwenderia inchi tisha ciringi 10 grathi cia inoro kahura grathi no inoro ne ciringi 500 emwe dahana example example ko yanaga negutheria ketheria hau Dabira, for example, kama wakagethe grathi no ciringi ke 10 example but actual price ya grathi no ri ya inoro ri ni ciringi 500 yes hau ni wega gutheria na ke uri wendi ciringi 500 ri ndagurite 500 agurite meri agurite kana mana ma 50 kindu kia mbere kire gitu ona kindu kinini kindu kire kia mbere gituaga bei ri ni location ya kindu kiu number 2 kama wakangetheri ni neighborhood no ri handu hau hana number 3 hindre yothe urahe kindu bei ri ni gutigira atiriri ni urathaitira na ni urathairira ucio uraguciri okiagure kindu kiu tondu kama wakangethe price tag should yagiro ni gukorwo igitwarana na kindu kiu urendia ugikira kindu giki price tag yakio ri taru thimu yo yaku ugikira price tag yayo ucoke wikire ya Jamal bei yayo sigitwarana tondu nayo ukukora atiri kamera yayo ri ni imuhiukire wayo wiguru muno no iri imwe no ri ongiri ni kidogo koguo ri bei ri yagio no gutwarana na kirio redia na nikio rigwa atiri mugundo komeire rami kure mwana wa maturi ni ciringi 389 na wa muguri wa cash na ke muguri installment ri ni ciringi 450 kure makutano ri turedia 530,000 no kuri muguri wa cash tukamodere 480,000 no offer ya muthenya wo muthiri muguri wa installment ni ciringi 500 kana tuge 489,000 na ke muguri wa cash ri ni ciringi 450 wera makahura iyo bei ne biyo ko guothe maridi bei ne njega matu bei ne njega na kuria makutano bei ne njega tugaga netiki second that ugio horo no turirikanie namba ya thimu na Saturday turathie ko thengio muno muroreri we wanyitana ithuĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ na we turera uke wigithie tondu ihinda rĩa kwigithia nĩ rĩrĩ na ngwĩre atĩ
ohoro wigie ira ne muhetuku omothe niguo tu uri naguo nigetho thondeke rucio rwaku no thondeke omothe waku rucio rutithondekagwo rwakia ruthondekagwo na muthenya wa omothe ngwira atiriri itikira kuigithia ihinda riri nigetha njiarwa ciaku cigakenagira matuko maku ma unyinyi niamu ukuru naguo uriaga withi muthenya wa Saturday ino tugakorwo bathi ciothe na ngari ciothe andu tugacemania kuri mwana wa Ruiru tugakorwo tukomeire barabara ya kuma Ruiru tugathie thini wa barabara ino ya Thika tumetaga Thika Garissa Duokari ya Sagana twakinya keno tutanakinya tutiguthie Sagana oha makutano mamwe makutano junction ri twihuthire interchange yo twigire mwana wa makutano ri kilomita imwe tu tucoka tugire guoko gwitu kuorio tugakorwo tugikwenderia mugunda wa Makutano Success Gardens phase 2 ora twakorwo tukirugura muthenya wa Saturday na turakwira bei we wahura namba ino ya thimu ya 0718004455 wahura namba ino ya thimu ya 0718004455 wahura thimu iyo ri twagutwara free of charge no wetie mafu kwera na beo ya 0718004455 todo ina ginya WhatsApp gucokerie ngatho muno na reme koda guthie mwana wa kure mwana wa matu twamwira ona no hore na beo ya thimu mweri tariki 5 ri twako tugithie kure mwana wa Malindi kogu no ike booking ya kuro riu nemu ni weekend iri igi niguo twako tugithie kure mwana wa Malindi kura book na ciringi 50 na kiagia kundu ku tugakwenderia 150,000 book with 50,000 tugutware na ndege asante thengio muno kamu wa kangethe ogie na muthenya mwega muthenya wa kirathimo na njokeri aigithia othe ngatho ni ona ndauma haha guthi kumatungatira kure wa mwana wa ofisi na ngucokeria ngatho na ngawa mwa murathime na ogie na ihinda amen ona wenga ya gutongoria na murathime na moraramirie mihaka na ugeithiria andu othe a Golden Dreams Land and Properties Limited. Thank you very much. Asante sana Fred Kahura MD na Karamu Kau Tigire Njoroge mundu roikere hau ni atiga Karamu Karamu Kau Tigire Njoroge wa githiji kau ka Golden Dreams. Thengio muno Njoroge oka mwina ndagitari Ani Kamuge mututhomithie uhoro wigie ugima wa mwiri amu mwiroreri ni njugaga na ngacokera ona mugeni ta Kahura kana acokeraga ati titaguku kumaguo tondu guku ngiuma guku ume Njoroge ne akumwira oka. Thank you man.